دم باش بینرین کردستان تیوی هیویتکم هون باش بن ام دیسا جی لوفا گریان و برنامج اروپا جی دیسا دست پیدکه که ام بهفر مهوانی خلقا خوا ناس بکن شوانی منی هجا امی ایرو سردانا مالا هنرمندی کردی نافدار زبر صالح بکن ام پرسن کلاسیکی ایرو جینا کن او پرسن گو پرانی جی هاتیه کرن لگل ببینن بو امویج نسکایوه بناس مامساز بر سرچاوا بخیراتی گلگی بخیر سرچاوا سپاس ممنون سام بخیراتونه گلک سپاس ما بیستی گو استودیو کبچوک المالاته هیه بله بله ام هر نوده که ام پرسی خونشتا بکن تمام کرم بکن فرمو سرچاوا کرم بکن خوشی بونه نترسنا خوشی بون گیشاته خوشی بونه نترسنا خوشی بون گیشاته بجناتی زانو بوکا شاغکی جی بجناته بجناتی زانو بوکا شاغک جی بجناته شاغک جی بجناته شاغک اسکور شوشین نوک نرینکته شاغک اسکور شوشین نوک نرینکته دنگ خوشی هری خوش او کنلی بیته دنگ خوشی هری خوش او کنی بیته دنگ خوشی هری خوش او کنی بیته او کنی بیته مامساز بر دوباره سپاس و ام دخوازن به برنامه خواه جه پرتوکا گو تبری دمکی تا درخست بو انجی تا نویسانده بو سترانین زبر صالح گو 305 ستران جی نویسکی تیده هنه تجمره لسروه چه دو بیجه؟ اف پرتوک میشه کرش خواه وطعنی زمان 305 ستران تیده نه اف بشه یکی بشه دداجی انشالله اوجی شبه اوجی تقریبا نزدیکی 105 سترانینه 105 ستران دورا 300 ستران شده بین ve guman me çekir jbogo Avustralya me bin parastin jbogo ev belbela god nav honermend da şey bir cara tedi doz Avustralya hevdikin Avustralya hevdin و Avustralya sana ve xo qaydikin و ma fe de Paris'in و ne xodiye Avustralya فجبروي كم بقول برا Avustralya me bin parastin hina am jiyan sağım avan Avustralya me verdin hatını bela fikrin az bavar tişki kesitetine tişte götürdü آواز گفتنی وان ایمنن چند استرانجیتیدن ای حوالین هنرمند آوان دیاری میکردن آنجی جبوم چی کردن یعنی نه گفتن درستره نه گفتن افسران ام خوازن تبی بیش اقص یعنی از هیدار گوهر هنرمندک ایگو برهمی هبن بیشن arşive ki baş icistran hebe go وەکمێ کارە بە پرتوکە خۆچێ بکە ئەس بێ تشتێکی باش بێ پێشەڕۆژێ ji بۆ ناوان ji بۆ مالباتاوان مافێوان بێ پارست سترانێ me hinek bê destûra me hatine gotin gelek cara jî stranê me tên gotin li ser programa ciwanê me dibêjin lê nizanin got stran ê min in yani ez bêjim bizanebûn dibêjin na belkî nizanim yani ev tedî cîvê piştî 10,000 gelek ne egehdar ser stranê me ji ber got stranê me kasêta debûn دوا کاسیتا جیچو دیجا او جوان نزانن گو افسران اکینه شخور بیستنه دیویژن
لیکن بیشتر استرانی می کرنی اخوا چه نبودم ندید چه نبود لیبتنی گازنامه گو جانا گو استرانی مدی بیشن اون نزانه مثلا دی برنامه دی جوانتی پرسین دی بیش افسران آکی بو دی والله ام نزان استران آکی چاوت استران کی برنامه کی بیشی تنزان استران آکی اv از بیگازین etkim vakitini na kesi gösterelim. Car bizana bun bejin çi bunu tişne. Car jin ne bizana bun. Yani mesela bejin Xuşka şehrivan demek ki stranek mi digot a raba dilberi raba. Ser kasete dani bun stranek. Pişti mehvdu di muga strana mi bu Allah men zani bat. Fa tişne bu cana şed. تدبینه کو گناه وان جوانان کو سترانین و بیجن بیگل و بگرن آنجی گناه ای پیشکشکارین و پروگرامانه او دزانن کو او ستران ای کینو اونا بیجن او بخوا ای پیشکشوان جی برپرسیار بروی کده و ای او جوانه گود بیجن او جی برپرسیار هر دیجیش چما yani جوانه که tamam tefkistranındaki hünermendeki navdar bir beş تذكر استرالك مثلا خويا يجو خكيجي حسكرية تذكر سر برنامج كبير بيجي وشاوات نزان أفستران أكي جا رجي إيش كيشوان زان استران أكي لي شعبي خدير يعني مثلا نابجن شيء بوي يعني بيك نابج مثلا أفستران فلان هنرمندي وأف تشكي براسي ندجي خديج ورجو سازي دزجه راج هندن تلفزيون راديو برپرسیارن بربیکی یعنی ایرو او گرک مافی هنرمند بپاريزن گرک نهی مثلا یک مافی کی بخو دهندری برنامه مثلا بیجی افسر والله نظام باکی چه ناف اب شوشتی یک مزنه و هر دیجی برپرسیار دسمه برو می بگن هفدو امید شابن چی درن چیزو دسمه برو می بگن هفدو امید شابن چی درن چیزو هسران بارین کسران اکشین ام جهبرنا ازو تهردو هسران بارين كسران اكشين ام جهبرنا ازو تهردو دبيت بوك بي اجي زغابم اجي جارك لدنيا شابم دبيت بوك بي اجي زغابم اجي جارك لدنيا شابم او كان شيرين ليبي وكخين سربنا قرم قوبم رمرابم او كان شيرين لبي وكخين سربنا قرم قوبم رمرابم سربنا قرم قوبم رمرابم چب سرمه به taş hebe ne yar düşmün tecrüne be çip sereme be taş hebe ne yar düşmün tecrüne be او كان شيرين ليبي وكخين سربنا قرم دو بمر مرابم بله نابی پرتوگا خواه سردانی دسمه دبارو چما جبر گو دسمه دبارو بهتری جه سی مروی افسران گوتنه هنرمندی ای جوان ای نوجن و همجی ایگو دیرو که وان هنه جیکه بنده مثلا دسترین از نکار نابی همی اب بیجم لی می خواست جبو گو از بدم دیار کرن گو افسران بهتری سی کسی گوتی
و جویسی کسی سه حوا نگوتی افسران یا زبیر صالح فمرا بو ناوی پرتوکا خواه مکر دسمه دبارو جبوگو مافی بی پارسن جبرگو افسران گلکی هات حس کرد سدم ابو جبو بی کم خست ناوی پرتوکا دسمه دبارو چما هنرمند زبیر صالح بری خدا ستران صوفی بله ستران صوفی انجام بیجن هلبس ملای جزیری شفا باندور گلکی مزن سر مکر پشتی ستران صباح الخير خانم گمگوت او ستران وكم تلفزيون هركز زانه او ستران ريا خو گلکی دیت و دناب ملت کرد کم زیده ام بیجن کار بیجن هر شب پرچه کرسان هد گوداری کردن باندورا گوتن ایوی لسر مبون ایدی از کتم ناف هلبس ملای جزیری ده و جزیری ایگو جیر بخوینه ایدی نما کار جی خلاص بی جبرگو پسندار اوینه یعنی وکوی بیجم حتانا دناف کرداد یکی گو کار به وصف انجام بیجم پسنه جنه بده جمالیا خوشبونا کچه بده یا حس کرنا درست بده رزام بجبونا همو هالبسمانه لجزيري قال لك البسمانه ايجو دي بي جر هاتن يجي كانيا يبخور جبروي كيجي از بجزيري فاتم بريدان و نزيكي ام بيجي كم زيدا دورا حفظه هلبسي جزيري موازان حتانا هر جوان حشت هلبسي جزيري قلتنا وهاتن حسكرن بلدي حسكرن نظام مولو كيفهم جرنجي تصوف رتي عزيز بشتي جزيري قوم خوند جير عزيز بيفاتم قردان هيجي بروجد يعني دناب دسيمد هنقو از تيشي دنيجي بافرين ده سالا حشتي وحشتان ده تشاوا كاري بول بكي آستا قوت هلبستكي صوفي تبك ستران بكمينا هلبستي ملاي جزيري كاري تبحثات شيروكا إبكش معي شيروكا ستران صاحب خير خانة من ده سالي حشتي وحشتان ده شوا مريوي ده سالي حشتي وششاجي ده حفتا ده من الدعوات ستران تشاوا ام بيجي تشاوا صباح الخير خانة من كت ناف أرشيفيمت شكوهات برادرك محمود بابيناري هيرو الباجاري دورتموند ألمانيا دجي أو يشاميو صالي حشتي وياك لركن ديمو وش على كوما بانهم كوما خلات دكوميدا عبد الرحمن ديركي جيهبو عبد الرحمن ديركي اسطنبول خست موزيسيان بابي نارين به هلبسة ملاي جزيري صباح الخير خانم با عبد الرحمن كده بيجي هلبسة كل واحد وتكار بأواز بت عبد الرحمن ديركي وهلبسة أواز دي بجوري هستي خو عبد الرحمن جي دوسي من أوج باجاري دبيسي أجيج دبيسي من أصلي خو لبي تاريخ شو حسكي عبد الرحمن دماغو دي صالي حشتي وششة حفتاد بعد كبي جزيرتي هاد جن مالي هاد قوكيك زبير سترانة كي صباح الخير خان أبدي 3 سالي مع مشوار بيجن بعد كومات قلتي لشامي لي من أب أوازاي قو تكاري بيبيش از بيمي بدنجتي خوش براسي دماغو جمر قلت از هنكي يقولوا مكتبيج از مهاتما إمام لفان قوتني قو دنافر درباس من يوم قو عربي تدهي تركي تدهي فارسي تدهي كردي چهار زمان يعني قالوا وي تقبل خلقي شباب يعني بلاتي شباب بيشوازي هذه ستراني بك قلت جي بجربين ملاي جزيري وقامت بلاد الناب چاندا کردی دید ناب هلبسانی کرد جبری 405 سالی اب هلبس هاتن نفساده. فرابون بالآواز يبي قداري كر آواز يبي أنا جم حاضر الجمل قال مسكر بيشي برنامج شاني تبدم بالآواز يبي قداري كر نقول تمام ساعة تخش تسران بمدان راسكرن أزي إيدي وقت خابي بش مرابو آواز يبي جهرتين تذكر بجهرتين يقدر يتذكر بكرون أبشر ويجو أنا ولي جهداري تذكر ومجلسالي حشتي وشاش حفت حتى حشتي وحشتا من الدعوات هذا من الدعوات هذا بيشي محسكر از ناس بيكم بيكا جادا كردي چاوا كارن پیشوازيا ديستراني بك
قالوا بتشاوا قبول بك فمن بالا خداي روج بروج ملت دوزا بيستران إيديز دار مثلا شو مناسبة بجمال صباح الخير خانم مش طبعا بيجمن هنا كابون دجويج سكن هنا جهون أرماندا حنك يخش بيجا زابي وانين زمان قال لك أقولت الزبير استراني يعني بيجن آيات قرآنية أوازان يعني نزانم جزيري ناس مش جزيري ناس أذكر فتقول آيات قرآنية أوازان ليه هدي بيشتي صالي حشتي وحشت إيدي مكاسيت سجلان مهلبسة ملاي جزيري بقشتي دوازده برشة مدكاسيت أخوي حشتي وحشتات بوتي جمنا حاضر أنا وكاسيت بلابو إيش إذا من أوروبا إيدي مسألة كليبي أوجي از ميواني برنامج أحمد حسيني بوم شبه هجران ميواني برنامج بوم دو برنامج ده مسرانا مجارة مثل ملاي جزيري بو دو برنامج ده سرانا صباح الخير خانم بقول أحمد حسيني رابوج هوالي مونتاجر جوجو ويسراني قد بكن ج برنامج وبابن بشي كليبا برا صباح الخير خانم خلك شخر لي بهداري بك ورابو كك رشاد يوسف مونتاجر كر كليب أو خا نكليب أو ج برنامج هاتي خد كرن أو رخصة بهم تيد دبينن أو جي فيلمكي أنا ومونتاج خوشك داي دسي بيساقبه وبشتي بو كليب بهتر سينور شكنادو بهتر هاد بلافكرن فشروكا استراني أبي يعني استران جسالي حشتي ويكيد شيء بيبكي بهتر ولشامل بشي هاتي قوتن ليه بشيوي كيدين هلبت بريمه ما مستا رشيد صوفيش قوتي أما أوي بآوازي خو قوتي وي آوازي كيدين قوتي صباح الخير خانم قوتي هم دنابر برشاك مين نوشي قوتي يعني ده هلبسي جزيري كري ميكس ناغدوخ سي وقوتي أما آمه صباح الخير خانم تاني بآوازي خون قوتي وبالكاريا بابي نارين وبالكاريا عبد الرحمن ديركي مالا ديركي مش درويسيه أنا جي لباجاري آخن عبد الرحمن جانتك فشروكا بي أذل صباح الخير خانم أذل وبلد قال لك يجي حسكر قال لك اش قوتن قال لك اش خور قوتن ليه تمدمينه إيه كم قوتي بدنجي يخش يعني برا كس اللي خوش من يقرأ يعني مثلا استرانا سعيد قاباري دمام بهداري دكن بالبلد الشادي بدنجي سعيد قاباري خوش قال لك قوتن ليه كسي هو سعيد قاباري نكاري قوتن استرانا قاموش لباجاري أمين شاواتي هرب بدنجي سعيد يوسف خوش استرانا شبشو بدنجي آرام خوش استرانا صباح الخير خانم بدنجي زبير خوش خدي استراني أو دمين أساس بس كان ما قوسي بيش صباح الخير ما استامن لطيفة جام بدستامن صباح الخير ما استامن لطيفة جام بدستامن خمارو مي فرستامن توي مقصود وقستامن جي مقصودا توي بسمن ببن برشلخ وأطلس من جي غيريته نبت كسمن برش توزين مقوسة من دبن دازي فوشوكانم صباح الخير يا خانم وربينا يا شوا ببينم بجنوب آخ وربش بر ملايخة شهيد ومبتلايخة وربش بر ملايخة شهيد ومبتلايخة بشفقتك لقايخة ملت نمرت بدايخة مسيحاي لقيماران شهيد شير ومكاران كري آوان جنوباران لديدارات حيرانم صباح الخير يا خانم وربينا يا شباب ببين بجنوب
ایرو شانسیمه کو روشا هواجی خوشه gelek. واسه زبر دیوه کو سترانین هنرمندان چیروکن تایبت به هنرمند و گریدای و حتی کو اوستران قیسی به هست خوش در که بيجومان دما از مثلا سترانه که پروژه سترانه که داتینم دیوی گو چیروک کبه. بله يعني أنا ستراني يقول مني بيساندن حتى أنها يكستران مش أما بيجين يعني بس جبو ستراني زي ستران كشيء كم شيء نبوي إلا دفيجو مجارك هبي موضوعك هبي شروكك هبي أسروي شروكي بنوسين بريستراني من چیروکی ای نوا جواکن بلکه او چیروکا می به بلکه چیروکا برادرکی به بلکه چیروکا کچکی به یعنی وقت میراکم بیش مثلا سترانا از اشته بغیدم هاو بتر الهفتیم چیروکا کچکی جمر چیروکا خوگوتی میگوتی سترانا از میرم آدم بکلو غم چیروکا کچکی جمر گوتی چیروکا وی کریستران چیروکا است برحی خانادم مش بخو گوتیه اولو يعني ستران اگر مجار تيدي تنبه ونچروك درست راست تنبه او ستران جي اوي جي خنقر دناف ملده مثلا جار جاراجي افشي شيء مثلا ان بيجن ستران كي تخوازم دويت ازو تستران كي بهبر بيجن هون ارمندك ستران كي بهبر بروجا كي دين اسكارم جي برادرکی ایگو هلبسید نویسینن داخواز جدید مد بیچ مثلا خوازم تجمره گوتنا بنویسینه برام جاری گوتنه event. بله. اوجی لگوری گو اتخوازم دنویسینه از آواز دم ام دبیجن. یعنی دیویگو سرانه گوزی بیجم اگر ننزیکی رحمم بیجی از نیکارم و سرانه خوش بیجم. از نیکارم پیکم هواویت. اما دم اگوستران داخوازم بده. از بیجم افستران لسر وی مجارک اوینداری به جواکی به کردواری به گرک او ستران نزدیکی رهد. جبویی که بهتر ستران من ایگو هاتن حس کردن، ایگو ملت جی حس کردنه، ایگو مخب خونی بیساندنه. آره، یعنی اف گرک وصاب یعنی اما بیجم برادری که هلبسفان جمر بیجم مهلبسك پر خوش نویساندی که آواز بدو کابی بش. از یه گوداری بکن بلکی خوش بلکی نزدیکی هستیم به. لی پر هلبست جمر تین پیشکش کردن جهوالین هلبسفان. جار بالصدا هلبس جين دسمة جنابوان صدي هلبسة بلكي از هلبسة جديدة از هالبجير مزاوز بت. إجا مامست زبير سترانا ليداي. چیروکا کوی هی هلبت او چیروکا گولو دما گو کس اوسترالیا گهدار دکه او آهین و نالین جنابا هنابا وی کسی درد که بگم چیروکا وسترانی چی چیروکا استرانا لیدای او مثل برای خوگوتی او برای که من بدسکی غدری بدسکی ظلمه جیانا خوش دست دا ام کارم بیجن هات کشتن دلوانی خودی زیبا بله سپاس کم گلک سپاس او گوتن منی بیساندی آوازی مدانیه و ملسر ایشا خو گوتی دا اوسترانجی تکاربیجی هما به لهر شا پرچی کرسانی هات بلاف کرن هر کسی گو عزیزه کی وان جمال وان امیجن جیانا خوش دست به امری خودی کربن لویسترانی گودار استرانا لیدا اجبر هر کس خودی دی اجبر گو و گو تزان مالتنه گو عزیزه کی وان نشوی یا دی یا باب یا برای یا خوشکی یا حوالیه فهر انسان لویسترانا لیدا گوداری دکن چی میر بی چی جنب لیبر گریانه جار جی اشخورد بیجم از بیم چمام افسران سجیلند جبوشم تو مارکر یعنی جبرگو از بوم صداما گو مهستری گلک مروف باراند گلک انسان مثلا لویسترانی گهدارید کن لیبر دیگرین لی امویجی جبیر نکن گریجی جار مروف رحدک یعنی اختی گو ایش یک دهندر انسان ده به دما گو دیگری پیشکی بهنا انسان فرد به یعنی اوجم امکارم مقدر با آوا کدین لی بنارن لی تمجی از خود بینم کم گناه کریه بگو تبرین کل کریه تو درمان جدیده اری یعنی مثلا مدیت یعنی مدی گلک دایک لبرگریان گلک مروف میر لبرگریانه فا اوسترام سبره خوگوتی چیروکک
جمالبات من یا جناب مالبات من درکتی و مگود یعنی دست کی قدری برای مهات کشتن و برای میشه از بدی سال جی مسترم از یو که حوال بون بمر بوجی بمر دواره موزیک جی کارو خباد کرد لبس خید خس بمر درد کت شاهیه دعوتا عمره که پر باش بو کسی که جنه دیشیا انسان کی یعنی بلکه اگر از او چوناوی از چوباما خلقی بگوتا اره بلکه زبیر هنک تشتیوی هبن یعنی بلکه لی او انسان تشکیوی گوته بیجی یعنی گوت نواجبا که نه قبول کردن تنو انسان کی پر فخیر بو باش بو خورتی که جوان نود هات عمری تقریبا بچاقیم بیجن 20 سال بو فا او سران چروکاوی ابو و حتی انا جی ایشاوی هین حتی روجا ام ایشاوی دکشینن فاجبروی که جی او سران هات حس کرن و درباسی هر مالی بو و ملت جی حس کرن از گل جاراجی دشاهیه ده جمتی خوستن پرد بیجم گل جاراجی از نخوازم بیجم جبوگو ملت نگرین او شاهی نقل بشین سران خمگینم خواهم Získat 1 000 eur denně už není tak nereálné. 7 000 týdně nebo 28 000 měsíčně. هنرمند کاری جماوری خوادانه که اگر بردوام به اگر تم لبر شعبی بیشتر حسکری خوبه یعنی مثلا بیشتر اگر از آن سال کود دوسیه از دوری موسیقی بکویم تشتی نو نه آفرینم برهمی نو چه نکم هر یعنی او بیشتر حسکریت هدی اوه اشتاد دور که دیسا ولته داری بکی بس ویچه جبر گفت زن آن سوق تجاوی یه مسئله هنری و سوشال میدیا زن پی تتکبی یوتیوب هر روزی به ده سرا مثلا داد کردن جبوی که جماوری ته هدی وکیم به لی وقتی گفت تم آفرینر به تمی تشتی نو بده تمی بدمره به بیشتر هر دمک جی تایبت مندی خواه مثلا بیشتر شدواری حسکرینی داره چه هر سرانک نتویتی بپیچی اگر بیشتر سرانک جواکیت بپیچی گرک تبگوری اب جواک ایران تیدنه گویت کاری به دهندری به جواکیت کاری به خواهی ifade بکی کاری به ایش و درد و کل و خم ملت تبین سر زمان او جماوری تا
işte dûr nakevin ew ê her bimînin te bişopînin. Dûrketina cemawer ji destê hunermend. Ama hunermend mesela em naskin gelek hevalê me hunermend bi salê carekê mesela wê klîbek xwe her 2 sala carekê stranekê helbet bi vî awayî wê wan da bik divê ku tim dibide divê ku dan hebe heta ku tu millet xwe girê bide. Em sedem ama ez dibêjim ême ez aktivim. her stafên sosyal medya. Erê yani mesela ez xwe pir cara klîpê xwe ez çê dikim montajê wan, teswîrê wan em bêjin stranê xwe ez bi xwe awaz didim. Yani an ê hunermend pir muhim ku hunermend muzîsyan be. Yani an ez ji bilî ku ez wek hunermend û ez distîrêm ez naxwazim behsa xwe bikim keşaş fehm neke ez destxweşekî bisqêm amûra bisqê ez bizik jî yek ji wan kesê ê got li ser tiliya tên ji martin yani esfa minî bisqê jenandina minî amûra bisqê ez bi xwe bawerim ez tiştê xwe însanê got muzîsyan be û em bêjin muzîkjen be ew ê karibe awaza jî xweşik biafirîne. Ama hunermendê got tenê bistîrê ew tim çavê wî li destê got yek stranekê bide yan jêr awazekê şê bike ez ana ez nebhewcem got kesek ji bo min awaza şê ji ber wê yekê jî me berdewamî kiriye ez tim mesela her demekê ez difikirim ku ez tişkînû ez biafirînim tiştekî ez şê bikim da ku cemawerê xwe ez wan danekim. Ne tenê ji bo ez wan danekim yani ez bînim wek erkekî li ser milê min ku me hiştine em bêjin beşek ji civakê bi min hatî bi stranê min hatî girêdan ez bînim wek erkekî got ez tim li ber çavê wan bim tim tiştê xweş ji bo wan biafirînim. Ama tel şahiya dibînin. Şahî me besa te dawet û kêf û dîlan. Xwedê bû teqrîben dikarbê ji nêzîkî 10-12 salan me de bi daweta ber hede û ez nizanim yani midî îdî ev cîl zû hat guhertin yani ez hîn karmana daweta lêx ez karim lêxim yani ez karim pênc roj li ser evdûlê xînim nawestim ne got ez nema yani em bêjin ji heq derdikevim na bes kêfa min ji daweta hilat ji ber nema wek erengê got em daweta em nas dikin ji ber wê yekê nizam bidî îdî min got bes herî mesela sedem yek jê em bêjin ez ji çîroka şabaşa aciz bûm yani em bêjin mesela mirovekê bê 10 euro têxi bêrîka tan ji destê te û cavê bê ji bixêratina vî milletê gîşî bikim mala filan kes û zarokê mala filan kes û filan gundî û ji vir û heta welat û yani ew mesela hanê ez gelekî ez jî aciz bûm girtina pera ji destê xelkê û şabaş yani gotina navê şabaş ez jî aciz bûm diyar ew jî dixwazin ku wilo be yani dikaribê jî min jî dev ji daweta berda ewan jî dev ji me berda lê eger em bêjin dawetek o got ez dixwazim nas bin dost bin wek zibêr salih qebûl bikin dîsa ez karim herim yani yani wek got zibêr salih û rengî wî şêweyî wî hez bikin ama wek em bêjin rengê ana ev ciwanê got ana distîrêm ne tenê ji ana gelek hunermendan ê got demirê bide belkî ji min mestirin jî derin daweta lê ew wilo hez kirine taban dawet jî wek got em dizanin fêdawê heye yani dwarê aborî de em bêjin nebêjin ez ne milyonêrim got heta min dev ji daweta ber dayê na bes tiştek hey midî ji pera muhimtir e kesatiya mirov kedamînî heqwa sal xwedî heqwas berhem û kasêt û CD û klîp û ev îsal nêzîk em bêjin 30-40 sal di nav karûbarê mûzîkê de piştî 40 salî tu were îja
تی شاباش و یعنی مدی مرا هنر اخوا کمتک. مامۆستا زبەر تو خۆشکی جان نفشی دەبین نفشێن نو یان ژیە کەون از دنابرا دی جیلاد از کار بیشم بوم وقت پرا که دنابرا دی نفشاده. مثلا نفشی ام بیشن نمبر سعید یوسف و خود جوار رازی به محمد شیخ و محمود عزیز و مبوارجی جیان کر مبوارجی مشف گوتن مبهور دعوت جیلی خسن مبهور آهنگ جی مالدار خسن او جیلی آنج جبر چما از کتم نبرادی جیلاده مثلا تمن بله سعد یوسف از وی نعم رقم از حوالی کوری من بس می بزاروتی اخوا مخوا گیهاند قناقا گو از بواره کاربم دو کنسر کد بستریم سعد یوسف حاضر به از الهمبری از سرانی خود بیشم نسرانی بیشم فجبر وی که جی ویچ آقای دماغو سردماغو نمر سعد یوسف لیبو رحمت محمد شیخ و محمود عزیز ویچ آقای اجی وک جوانه کی نوداتم مبوار ستراند گوتن مبوار شفت گوتن جبر وی که مبوار دافسند وقت همه جی از نزلامه کی وگو بیشن مصد سال کری از آنها جی ناهین تخورده هرز يعني عمري ما أبي يعني نج أنا جار أنا جمرت بيجند بما مستهم ما يجرجا ما تديتي تأبي يعني مثلا تمزلنا ويا ما مثلا شو تكارو مثلا حفاظ سر خبك وجوان بونا خا نحي از جوانم از مبزاروتي دست بكري جبر كسي قول ما قداري كرنا بزاروتي مستراينا أو جي زارو بون ما قداري ذكرن دهات بر دعوته ما بر شاهيه ما أو زارو بون لدعوته وق زارو كيل دعوته بو از وك هنرمند كيل سر صحني بو فوان حس ذكرن جو از بعمر جوان مسترم أما از 8 مئة وكانت مدبينم مت كاتمنى تشخيصي متمنى خو جارا من قوتي بلكي طيبة دي برنامج ما يعني از دعولي عمري خدمي هنهم دز بكري زور سپاس مامۆستا زبێر ساڵح ئەم هێڤیا سەرکەفتنەی بۆ تەتکەن بۆ ئەو هەدیت ناخۆشی مەبتەرە دەرباز کرد ئیرۆم هێڤیا سەرکەفتنەی دیسا دووبارە شتەرێت کرد گەلێک سپاس ji bona we jî ez jî spasiya we dikim spasiya Kurdistanê TV dikim spasiya te û bernama te û ekîba te kesê gupter dixebitin